U duhu odluke UNESCO-a o proglašenju 21. februara Međunarodnim danom maternjeg jezika i učenici 4. osnovne škole u Brčkom su učestvovali u jednoj od manifestacija. Tim je povodom održan interaktivni program. Učenici su pripremili plakate, recitacije, uradili kratki test iz gramatike te pripremili sažetke referata o istorijatu bosanskog jezika kao jednog od 3 kojim se služe konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine. Osnovni moto programa je bio jezik na kojem razmišljam. Mi razmišljamo o onom jeziku u kome smo se rodili, to jest na bosanskom jeziku. Ja sam rođen u Bosni i Hercegovini i pričam i koristim bosanski jezik, tako da razmišljam na bosanskom jeziku. O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sada nemam kuće. O tome pjevam. Kako sam imao glas i jezik svoj imao, a sada ni glasa ni jezika nemam. Glasom koga nemam, u jeziku koga nemam, o kući koje nemam, ja pjevam pjesmu, majko. Profesor bosanskog jezika i književnosti Ernad Osmić kazao je da cilj odluke UNESCO-a o proglašenju Međunarodnog dana maternjeg jezika nije bio da se jezici razdvajaju, nego upravo da se ukaže na kulturno bogatstvo svih jezika jednog prostora. U našoj školi već se tradicionalno iz godine u godinu obilježava ovaj dan s ciljem da zbližimo djecu kao prvo i da zbližimo ta 3 jezika. Da ukažemo naravno na ljepote sva 3 jezika, i bosanskoga, i hrvatskoga, i srpskoga, ali da ukažemo ujedno i na to da ne treba to biti nešto što nas razdvaja, nego nešto što nas spaja. U osnovnim i srednjim školama Brčkog distrikta učenici časove maternjeg jezika bosanskog, srpskog i hrvatskog pohađaju odvojeno, iako je cjelokupan obrazovni sistem integrisan za sve đake.